Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan channel saya Eri Amazon. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan upload video perjalanan dari Taluk menuju ke Batang Kapas, di mana H-2 1446 Hijriah. Jadi 2 hari sebelum Lebaran kita melihat jalan raya pesisir selatan masih sepi. Belum ada tanda-tanda perantau yang mudik dari perantauan, teman-teman. Jadi inilah kondisinya sore hari ini, tanggal 29 Maret tahun 2025. Jadi kondisinya masih sepi. Sekarang kita memasuki desa Sungai Pampan. Nah, beginilah kondisi jalannya, teman-teman. Masih sepi, belum ada tanda-tanda perantau yang mudik dari perantauan. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dibantu subscribe-nya biar channel saya ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Masih bersama saya Eri Amazon. Kita sudah sampai di daerah Tanah Kare di Jalan Raya Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Batang Kapas. Jadi sampai saat ini masih terlihat sepi 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Masih belum ada tanda-tanda perantau yang mudik ke kampung halamannya.
Dan bagi saudara-saudara yang di perantauan mungkin tahun ini tidak bisa mudik atau balik kampung, video ini bisa untuk melepaskan rindu bagi saudara-saudara yang di perantauan. Dan semoga saudara-saudara yang berada di perantauan sehat-sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa dibantu subscribe-nya biar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya video ini. Selamat menyaksikan. Perjalanan kali ini sudah sampai di Jalan Baru, Kecamatan Batang Kapas. Inilah pesona pedesaan di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Cekido. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Samkan hidup karam di tangan, jaleh mati nan kadenai hadaan. Apa katanya hidup dentong karam di tapi tak kamano kaden bujua langkah usai calo lagi tangan urang lapane badan menindang sayang apa menjadi say badan denaiku dek sayang mabungo juko. Kamano kadan bujua langkah usai calo lagi tangan urang lapane badan menindang sayang apa menjadi